لا مالك من ولا شيء جندان ربكل كباي بدك رون كيندارو جندان ربكل تيجا بونت ونكن كمتي كان وكن كوم مسال بكمي هاديت state minister kan ne di chop ko koru jendang ro chala dunu chikatiai jen kan opposition figi opposition party chikan we ka kum sel peke mi yadit ban jeling in detail manan shoda lat gwasama ano ka do budan chala ne ja kan ne di kona chitiai chimnen yan yal gwa tiai kan gele mu ki ngum la roda no la kon right ni changa diti ano tega don wan lat koro den ana bana keling gota kona tiai kan gwada den ko ga kum sel peke mi yadit didi bana jeling ka jari poda mena ka jo mi chala gwasama wa ne di chop ko koru jendang ro de members kan ne dangwel so kana ne di ti chana laro ne di ti ne di kor jandang ru dok wa kan jen kan ka other political parties to chop ko well to take a leg state leg state minister of agriculture environment and forestry wa kan chika resign ka party nitin kontikten ka chika wa ka ruling Sudan People Liberation Movement ala SPLM pin selpe kem yadit kan bona me wa ka bon to jen ka the political parties chit ka bona shal ka OPP OPP umbrella kan you can decide no kan ka SPLM like a job cast film national secretariat rewi ke juba ka Friday ano she born and chalke OPP ci jike wa ci goren bar ka bon den ci ka bon selbe ke mi yahdit wa NOPP me wa ken ka part of signatories ka South Sudan peace agreement da ne chalat ke 2018 peace agreement kan ka bon de cha kamran ko tedan right now can she get here take a tactic me yours ke before kana winyam tactic yo ke jene medan la kona ro jene wonena take a bond top to shalep te chike jikur telem let kana but they are just as a symbol kana to mutisha chagore di lo ke bon te wona ten te na wona ten kwa gale miet a party SPLM ko ken rudian dial let kana me chala disguise like who can confuse ne na ngai ka je no ka je SPLM bala ka no te kan kadar opposition party lo OPP mi monyo no they are just there to confuse people ko ngai ga mi time election even ke time kwara mi shaban then big GN big way ka kuma selbe ke mi yadi so jen kan ko OPP ne ko je ndang ro dok so anyway wa ka pandang wel ke bondang wel ten content chineti tiaten wana wo channel ng manale ro do gwato ka jo chalat gwasame la state minister mi chalado jen bo chairperson ka people liberal party and members of Lagos State Transitional Legislative Assembly chicken jo mo chicken lat ki Tuesday and no decision me be korga me chicken the political position chicken gujino de wede chicken review chicken lat mo weka gwa gwada mom chicken gujano no che wokel ga chukari chugujano ngwana buka loikan ka SPLM jermen chala ne won ne ditine they just there as a symbol gor kana do mom bikan we ka ja ka parm radien ko kan jonga no tatan ngwata mon rumbi abban mi ci tam ci ban chajo me chajala do ne na chatene kana batila members of parliament but ji stay members of parliament tikitan state minister tikitan the members of the revitalized transitional national legislative assembly tikitan can other political party official take a kajan party namuna chigala do ne peg da dial ko kor jandang ro dok jene disano bine SPLM bine join together chigan jomo chigana lat chigala do ne the state minister chala do ne dang one ko OPP leader Lagos State OPP the political party bonan konte rar ne ken dang want to kwarken wa chicken coalition party ken chicken no shikar woiten chigalun SPLM jana dan le roda chicken la do ne so michel na me kan shika jenten jenen ko OPP
jani chicken Korean ka par dung SPLM che position ken che bi tan yen ken shine ni position ne gor bali ne gujano te ga magam chora lat so chana na men gujana mi guj kon ramme mo bon mishi mal che tan ke Dr. Machar ka wase dan jet ke ken OPP pan tinin medan lokande kon lat ke selbe ke mi yadit tandien ba tandien ko kana ka ko biga teka party lo biga lipton amen mi tam ke ben biga o ti ai ko zen defection di den kon mi china ti ai loro bang ti ai na ko mi cha mu ke use special time me time which it is very difficult time ko den ade ke ti ai de wo to ken reason manyam ai kon South Sudan che gwa ka jan tam liuna na shang to kor tegaten manda dien Dr. Machar shela ro ko gwa bara lungo queen kwara lat ke jan an wo bu queen kwara ba kana chargelet no ka jan gwa to kontene awodi ke ka tam edan o kir she goro take a national election medelat meterar tikir she gor mi shanga jan tam che Dr. Machar ti yen che dial che ga yotan ko che ga yoten gor ne dial kon bichonga jekel so na rammo maybe selbe kem yadit we just support ke bichonga jekel gor ka je ekir so kuje mo ko nen ko konin tin pai which na ti ne de wan kan bonelong kan de kon ti ti ai gwa de kon la rode ti ka ti ai amen ne tin kon tela dine dine wan kan ne ko gwa de pai which ka ti ai ti aling medan chola lat chikan ti ai ke chikan la no chikaro dien mat ku mesal ke mi yadi deni job ke kudang diop ke Equatoria ka jen kan ka bon anchal ke nas no nas bon wudo michal ke Thomas Serillo ku chagol te ke brigadier general kel mi ti ai ke je kuide anu chamal che gorbalat ke ku mesfele to the reality ke jen time me amazon ba ne dun wan kan ba ka juro by making you to one of them be tell you ben pitch but pay na ke mistake be nyok mi shepamo baji del cap ke baji yen so bran bro te ke be ngaje no ajirama mo ma ba yen run we lo jirodu jokke wo jirodu anyok ne de tie ke ne ko na ba use ko ba ga jakor bu ko liu ngayen wanta la use ne ramadan pa break je be jogo no wor gore mi jinu chiti ay la tok kay bin kwida wenye ni ganeten content dor so ne ti ba ka use chamnen yene ko dan to ko jong list mi kien nen yene ne de us ke de kon cholo ke XSPLIO members kan us common de ni ken na mane content la siasin ke politician ken use self became a yadit ke but do be me be mal ba kul benede me be ti ay ba yin o use lo kul o liu ka tara da den kana da content wana mono wonde la ji kum be ga bet ke bedien ma jiram dan ci ti ajen jiram dan ba use ka use mi ci order lot ajen kwala no de mi we take a fair ke transparency de queen kwad de la da gwa chana cha de ko yo chana cha de mu ke yo brand bala ti ay but again down le road min di mi bianga jen still to bon to wan takarar cigan te ku min kirmi hadi sianen mutin kon lat ku ren tam juba ti do no gwa tot ko di dianen chara be ka nyandeng chala do jani chaji di 10 ka me jani jena no cikan nyago malat ken no e chi tok do no kan clearen kan lat canatization kana mun ka kuma ne ka kan president kana jala da jando da na pen ge jen ge ka wate ga mission within ka Nairobi ke ga Kenya ka university mu we right so mi cha mu di mi ka vice president cha pen jal ka cha right ka gwade pai we gonya kuma kire no kire late ne ka rundang ro chicken jek ka nyok bela na da no nga mi gui kire tam ka ten kona leda ka Dr. Jan Ganar ma bir ko gwade dan te ne de gui ki jetin to kwa jo no werne ko chi liya che bidetin so right now in prison self kire ngam guje question da to ka ta guje no she kum je cha linga ta ya dan guje ka je so tene dial ka social media ne dial barar you know right now ka ten kon to of course dial te ne kon ke tibu ka mutuoka kami chogo joje no deran dere nyandeng dere je di 10 ngayen mandana butung next so South Sudan ke jen tama me 2026 me kan ben ke election but te don wanda guy kana de butok mo kan ji kem yadit
che wi de che je use pin ke cham che gor malo ben beterik tong wan boro lahat ante ma ke che jien che we ka South Africa we gwada mi ke ku inquiry don we gore ballot paper bago print ke don woni yen duel wata dia don mut ke ban ga wul ngai ke ken the few days ten contact mon yam again report and calling na me be ta kamal ba